U organizaciji aktiva Žena Male Plane na zavetini sela Sveti Simeon organizovano je prvo prelo narodnog stvaralaštva. Aktiv žena iz Male Plane za ovu priliku se potrudio da sakupi narodno umotvorenje svojih meštana, koji su nastale u posljednjih nekoliko decenija. Ovo je izložba zbog slave Simeuna koji Mala Plana slavi, celo selo slavi, i hteli bi i dalje da bude ovo kao neki znak održavanja ovoga u Maloj Plani, da bude tradicija da svake godine se skupljamo tako i hteli bi da pozovemo, pošto smo ove godine omladina iz Male Plane i iz Kuda došli da nam ulepšaju ovo, naše druženje sa folklorom. Iduće godine bi želeli u većem broju da se skupimo, omladina, škola, ima i dosta ovde iz Male Plane u školi koji recituju, pevaju folklor i tako, mislim da bi to bilo lepo. Htela bi sve žene da pozovem Male Plane, Kruševa, Smederevske Palanke i okoline da nam se pridruže u ovakvim izložbama, radovima, da zajedno održavamo te sastanke i priredbe i tako, da se skupimo, mislim, u većem broju. Ipak je to nešto lepo kad smo više nas, mislim, iz različitih sela, to je drugačije nego samo mi ovde iz Male Plane. Dugo se bavim ovim radom, od samog početka pokušali smo da aktiviramo žene i tako se i zovemo, Aktiv žena Male Plane. Imali smo već odziv, međutim u zadnjih 2-3 godine nekako meni je to slabo, ne odazivaju se ženice, ove mlađe, vidite ti ručni radovi, to su sve žene starije, koje izlažu, koje vole da se vidi njihov rad. Međutim, od mlađih žena ne, baš sam htela da se požalim ovog puta, neka se i vidi i čuje. Volela bih, mi smo već starije, mi bi trebale da budemo u penziji, što bi se rekao. Međutim, sve se to na sastancima dođu, sve su za to, slože se, međutim, kad treba da se odradi, kad treba neka akcija da se pokrene, onda slabni je odziv, nisam zadovoljna. Evo, to je jedna izložba koju smo mi hteli da pokrenemo, hteli bi da to postane tradicija. Razumem ja da je to slava, da ljudi imaju goste, ali ne bi bilo na odmet da i gosti izađu pa da pogledaju po meni ovu lepotu koje su žene potrošile vreme svoje na sve ove radove. Čitavu manifestaciju pod nazivom Simeonsko prelo ispratili su i članovi Kulturno-umetničkog društva Goši Smederevske Palanke, nastupivši pred brojnom publikom sa nekoliko koreografija.